Aquí con nosotros, ¡Palpador! ¡Oh, Palpador! No sé si le quiero decir algo. A mí me dixeron que aquí había un cole na ría de Vigo. Eu baixei desde as montañas do Caurel para vir a coñecer estes nenos. ¡Palpador! Diz que vos portades moi ben, non? Tedes unhas caras moi ilustradiñas. Comedes ben todos? Sí, non? E a mestre lle facedes caso? Sí, o intentades, polo menos, non? Sí, o intentan, son moi bons. Son muy bons. Entón, Ya no, por iso non traes como van. Hubo pouca cosecha este ano de castañas. Pequeña, facemos así de... Venga. ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, Aine. Senta, Aine. Ven, Lucas. Ven. Ven, Lucas. Ven, Lucas. Mira. A ver, tocamos as nosas marrejas. ¡Ah, qué bien! Muy bien. Mauro, vente. Ana, levántate ya. Venga. Muy bien. Aquí, vamos levantando así. ¡Hola! ¿Qué necesitas? Por ahí. Mira, Julio. Hoy la frutación no comenzáis, ¿eh? Sí. Y porque o Palpador que facía tocar a barriga dos nenos. Pero vos aquí as barrigas aí, como son as barrigas... Están todas ben as barrigas? Vale, que quixeres tocar a ver como tenes. Solo sabe a barriga. Están ben esas barrigas. O problema é que tuvo un problema Palpador este ano. Porque a Palpador o que reparte sempre castañas. Pero este ano sei que coa seca que hubo, non que nada. Sí, este ano hubo moi pouquiñas castañas ali no Caurel. Entón, hubo que cambiar castañas por outra cousa. Traemos outra cousa que non son castañas, de par igual. Repartimos, te parece? A ver, quen é o que ten a barriga máis vacía? A ver, ven aquí, Quilla, ven que foi máis rápido. A ver, ti tes, a ver. Non sei, se queres apalpar, non sei, pregúntalle se... Deixes que te palpe, sí, así, que te palpe ben, sí. A ver, Toca a ti a tua barriga. a ver, toca aí. Ah, sí, ahí está ben.
día. Seguramente ningún neno ni ninguna nena de mi clase sabe quién es este señor que está aquí. Aquí en la cabeza, que levanta mal quien sabe quién es este señor que está aquí. No me puedo creer, a ver. A de tres, decimos cómo se llama. 1, 2, 3. ¡Despacio, hombre! ¡Madre mía, qué rapidez! Mira, de esas montañas de hidropoder tan bonitas. Sí, decía antes, soy como se sirven antes. Decía que a casa de él, mirá ese casinero que está aquí, así un poquito más encarnado. Sí. Suso por la parte de atrás está. Una pasada. Sitio bonitísimo. Mamma mía. Debe facer un frío ali agora. E algún de vos sabedes que é o apartador? Sí, lo damos todo. A ver, adiante, Ah, ya sabes que un problema ahí. É que xa me está blanqueando. Pasan los años. Oh, me cago. Sí, sí, a mellor pasaste un mes por alguna casa deles. Sí. Sí, por a túa pasou mal, Luisa. Por alguna máis. Por la niña. Por a túa tamén ces, mira, ela vive aquí ao lado, vale? Pois non se vive nadie. Ah, sí, por favor, tamén pasei. Claro, por iso, vale? Pero bueno, pois igual que o apartado, non sei. Claro, que creo que teníamos aquí unha festite. Como que había tantos de nosotros, ese non non paso por tanta casa. Mira, que bueno, a mellor recuncas despois, non? En outro momento pola casa dele. Sí, seguramente, pois que se portaron ben vaya por la casa. Vale, vale. É que eu baixei do Caurel porque facía moito frío, pero que aquí tamén fai frío. Eu pensei que aquí se mete, é que teño os mesmos fríos de vivir nas montañas. Mira, e como están esas barrigas? Comedes ben todo? Sí. No? Hai algo que no? Bueno, aquí algún... Eu sei de algún que... Regulinche. A ver, toca. A ver, bate as barrigas, a ver como son. Mira aquí. Sonan ben, esas barrigas. Sonan ben. Pero anda, produjeron algo, ¿te parece? Produjeron algo, produjeron algo. ¿Quieres ver lo que hay? Venga, ¿quieres que te compro la barriga? Si yo no vale, ponte aquí, si quieres que tal, si alguien quiere que le palpe, que le diga, si no, pues nada. Barrigas son as genial. Muy bien, ninguén máis, non? Ninguén máis quere, sabes? Barrigas no, pero... Ah, ti queres ver, veña, levántate, veña. Si queres que te toque barriga, tapate unha barriga, si non, non, ti mesmo. Esa barriga está ben, non ten aire, Bueno, non te quedes sin comer moito tamén. Alguén máis? Veña, Elia, rápido. Ya me lo sé todo. Ada. Quien queira que se levante e faga unha fila. En orden, Ahora esperad un pouco. Y la tenía antes. Sí.
Mira que pose ademais de tal. E que aprendí dos de sexto. Foron os de sexto que mirei o vídeo. Ah, igual moi pros, Aí. Si quieres que vos apague, saca de barriga. Si quieres que vos apague, venga, el gancho, adelante. Qué bonito el árbol. ¿Cómo que? ¿Cuál gancho? El mío es el más fuerte. Te lo cambio. A ver, espérate. A ver el tuyo, ¿no? Sí. Si me das el todo, te lo cambio. Vale, una, dos. Bueno, hoxe aquí no Ría de Vigo imos celebrar o Nadal. Sabedes por qué? Porque no Ría de Vigo temos o mellor Nadal do mundo. Vou repetir, no Ría de Vigo temos o mellor Nadal do mundo. Ahora vamos a lanzar unha mensaxe para Londres, para París y especialmente para New York. Sweet Amanda, representante de United States of America. You must go to talk with New York mayor and say to and tell to him these words. En Ría de Vigo tenemos la mejor Navidad del mundo. Ni Nueva York, ni París, ni Londres, no Ría de Vigo, porque no Ría de Vigo están os mellores e as mellores nenas do mundo. En no Ría de Vigo temos a mellor AMPA do mundo. En no Ría de Vigo temos o mellor equipo, eso no, o mellor equipo docente, eso no. En no Ría de Vigo temos o mellor equipo de cociña do mundo. En no Ría de Vigo temos o mellor conserxe do mundo. En no Ría de Vigo temos o mellor profe de infantil do mundo. Está aí, un aplauso para Manu que anda por aí. Manu, un aplauso para Manu. Un aplauso para Manu. Viva Vigo, viva Vigo, viva Vigo. Vale, viva Vigo, todos conmigo. Viva Vigo. Viva Ría. Vivan os nenos e nenas do Ría. Viva o apalpador. Ay. Pues nada, ahora aquí temos os nenos e nenas de sexto, que son os mellores e as melloras nenas e nenos de sexto do mundo. Bo día a todos e todas. Agora que xa temos a barriga chea de chocolate e o corpo cheo de festa e alegría, chega o momento de celebrar o fin do trimestre do ano 2024. Como se a nosa casa se tratase, estamos xuntos como unha gran familia escolar. Alumnas, alumnos, Fran, Fina, Mila, Dani, Conserxe, os profes e máis que non están, gozando deste día tan fermoso. Desexamos vos que pasedes un Nadal reunidos coa vosa familia, que gocedes cos agasallos e da boa comida, dun ambiente do máis especial.
Pensade tamén nas xentes necesitadas de aquí e da colá, que por desgraza viven na soidade e na pobreza. Pensade en como axudar e colaborar para que tengan un futuro mellor. Como di o noso poeta Antonio García Teijeiro, un Nadal que amose como vai a vida, un Nadal que cure con paz as feridas, un Nadal que abrigue, un Nadal de turrón, un Nadal que abrigue, un Nadal canción. Para comenzar, nosos de sexto imos bailar un pouco para vos e así todos xuntos entrar en calor. Tell me if you're really there. Don't make me feel like I'm good if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's time to focus when I'm thinking walking across the room. Snow is passing out, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true. That he thinks so next Christmas, I'm not alone. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, finding love on Christmas night, but I knew you'd say I won't let you wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold, but it's hard to tell if this is just a dream or if it's true. So next Christmas, I'm not alone. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. All I wanna have from the sun like gold. On the 25th, but I fireplace but I don't want no broken heart. This year I've got to be smart. Tell me if you're really bad. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Santa, tell me if you're really bad. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Sabedes que o luns o alumnado de primeiro e segundo andiveron polo barrio cantando panxoliñas? Pois hoxe as van a cantar de novo. Desfrutade do ben que o fan.
de que había unha festa e entón decidiron traer a un reno chamado Rodolfo con todos nós. En silencio porque precisamos que empiecen las campanadas. Pois veña, chega o momento de tomar as uvas. Que chegan os cuartos. Os cuartos, chegan as nóminas, os cuartos chegaron, sabe? Chegan os cuartos. Chiste malo, vale, sí. Ahí. Cuartos. Aún no hay que comer las uvas, aún no. Ahora son distintos en primera banana. Una, duas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. ¡Feliz curso nuevo! ¡Yupi, feliz! ¡Ahí, Lumen! Pois ya queda pouco para rematar. E non hai festa que se precie sin actuación sorpresa. Con todos vos, o Nadal de Luitra a cargo do profesorado do cole.
Saúde e cante o merlo. Para Iria y para Ainhoa, que fueron collidas antes no patio para cantar isto. Bueno, e agora preparados, que xa temos a gran sorte de por terceiro ano mandar aquí a saúde canto mesmo para todo o mundo. ¿Estás preparados? ¿Sí? Pues venga, maestro, ¿sí? Vale. Esperamos. ¡Vamos! Llegó una...
Canto, saúde, canto e membro. Non podemos deixar pasar a ocasión de agradecer a banda tantos momentos tan chulos como este. Aparte, para nós, especialmente, que queredes que vos diga, con todo o respeto aos que non, pero aquí máis da mitad da xente que está aquí tocando pasaron por o cole, co cal para nós é un auténtico honor. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, mi amigo. Viva, mi amigo. Bueno, moitas grazas, sabedes que vos de Nadal teredes máis profes. Voy a dar, non me pediron, pero mira, 100.000 euros, que tal vos dan? 100.000 euros. Veña, dalle. 100.000 euros para o cole. E nada, que teñades unhas moi boas festas de Nadal, que o ano 2025 veña super cheo de cousas bonitas para todas, para todos, e sabedes como fan, alguén de aquí que levante a man, como pregunta importante, que levante a man o que o diga 1 de xaneiro ve o concerto de Linovo na televisión. Bueno, hai algúns. Vale. Aí,
Cando a orquestra para, se dirige o director, se dirige un momento aos músicos e os músicos desesanlle Bo Nadal ao público. Así que nos vamos a parodiar aquí a Viena, vamos a desearles Bo Nadal, ¿no? Maestro, con permiso, Atentos, vai. 1, 2, 3. Bo Nadal! Venga, amigos, pasade genial. E quen queira máis saúde canto Melro, mañán a partir das 6 no local social imos estar alá cantando, quedamos todos convidados. Mandaremos a badar, porque maestro, fará falta ensayo por aquí, mañán ou non? Un pouquinho, tocamos a corona, vale? De acordo? Pois, mirade, atención que vai a última que non estaba prevista. Veña, vai.
A ver si nos